Malahelo zay malagasy mipetraka andafy. Maro aminay malagasy mipetraka andafy tia andeha tanindrazana. Fa noho ny frontiera na sisy tanitsika Madagasikara mifody, avion tsisy, voatery mijanona tsy afaka mandeha. Misy ndraiky agny miteny fa misy ny avion fa ho an'izay mahitahita sady lafo be ny vidiny billet. Ka malahelo zay malagasy mipetraka andafy aty. Ya, ene sady mazava aminay ny antony namodiana io frontiera io. Mba fiarovagna zegny. Fiarovagna amin'ny valagnaretin'ny Covid-19 sy variant Delta tsy hiditra Madagasikara. Tegna mazava aminay ary mankasitrika ny fitondram-panjakana nangala iny décision iny fa tegna décision tsara. Fa kanefa ravako aby fa ela loatra maskina efa tsy madigny raha hela. Firenena jiaby eran'izao tontolo zao fa presque nagnabiagna frontiera anazy. Ka ino ma ny ambesantsika? Tsy hoe za mikomandanareo mpitondra tsy hoe za manohitra asanareo mpitondra fa mba sokafanareo malalaka heky, fangatana zegny frontiera antsika io na sisiny tanitsika io. Malahelo zahay. Ary zay malagasy jiaby mipetraka andafy aty vogno agnaraka fepetra. Zay fepetra entitra na fagnaramaso entitra iraisinareo. Sady zay aty zay malagasy vogno nandeha hivoyager jiaby io efa vita vaccin hatramin'ny deuxième dose. Vogno koa zahay hagnano test PCR alohan'ny départ. Vogno koa zay hagnano test PCR avy amin'ny arrivée. Vogno koa zay hagnano quarantaine miaraka tonga agny na mihiboka mandra-pahitagna résultat fa négatif marigny, tsy mitondra otrikaretigny marigny na valagnaretigny marigny zahay, igny zay amela mandeha manohy ny DNA. Maro aminay malagasy mipetraka andafy aty kony mananjanaka tavela Madagasikara agny tiany andeha vangiagna. Ngô mazanika anay zahay. Tegna mafy aminay. Maro aminay malagasy mipetraka andafy aty koa managna ray aman-dreny fa antitra fa matoe tavela Madagasikara agny mbola mipetraka agny tiany andeha hivangiagna. Maro aminay malagasy mipetraka andafy aty misy hasa magnano va-et-vient zegny. Na regny mpandefa conteneur aby regny. Tokony andeha agnaramaso conteneur anazy Madagasikara agny tsy afaka mijano noho ny frontière mifody avion tsisy. Ka tsy mikomandanareo amin'ny asanareo ary tsy manohitra anareo amin'ny asanareo fa mba ataovy marimaritry resagna mba sokafanareo eky frontière na sisy tanitsika Madagasikara fa malahelo zay malagasy mipetraka andafy aty. Ary izy io tsy zay malagasy mipetraka andafy fô malahelo. Maro koa malagasy mipetraka Madagasikara malahelo. Surtout ireo malagasy mivelogno na misy asa le mandeha mitondra entana na mandeha mivarotro ivelany. Ireny koa mba malahelo satria tsy afaka mandeha noho ny frontière mifody avion tsisy. Maty vola izy regny, tsisy vola midriky sahiragna mosary. Ao koa ireo olo miaigny na miasa amin'ny sehatra fizahantany na secteur touristique aby regny. Sahiragna koa regny satria tsisy touriste. Mifody restaurant jiaby, mifody hôtel, fa maro piasa voaroaka noho ny touriste tsisy. Ka sagnatry ny vava ho za. Koa mitohitohy foty frontière mifody ty. Mety tsy valagnaretigny Covid-19 na variant Delta ny amon'ny malagasy fa mosary sagnatry ny vava. Satria fa maro olo tsy miasa. Maro olo fa tsy mahazo vola, tsy mahavanga sakafo. Faran'izy ho maty mosary sagnatry ny vava. Ka mangataka aminareo mpitondra, aminareo tompony andraikitra jiaby, sokafanareo malalaka frontière atsika. Ya, tsy mikomandanareo ary tsy manohitra anareo fangatagna nakazy igny. Avy eo ampidirinareo malalaka koa ireo zotra mpiara-manidina jiaby, compagnie aérienne mba ahafahany misafidy amin'ny moyen. Zegny izy ke misaotra anareo nitandregny hatramin'ny farany. Bisous mamy be nareo jiaby.